Kadang-kadang tu kan, I rasa kita ni sering bertukar rasa, citra rasa. Bila I happy, you muram. Dan bila you happy, I muram. Dan sekarang I tengah happy, you pula muram. You ni laka-laka lah. Sorry lah, terbawa-bawa pula emosi ni. Okay, alright. Berkenaan dengan game pagi tadi, game yang paling best di dunia, Liverpool lawan Real Madrid, dan pemenangnya jatuh kepada Liverpool. Liverpool ni kan jahat, betul-betul jahat. Benda boleh menang 2-3-0, tapi kau nak menang juga 1-0. Kalau Liverpool menang 2-3-0, fan-fan rival ni tak perlu nak tunggu lama, dah tutup TV dah. Tapi kenapa 1-0? Tak pasal-pasal dorang ni, fan-fan rival ni terpaksa tengok sampai habis. Lah menang juga. Dah lah tak cukup tidur, pergi kerja muram. Dia tak macam fan-fan Liverpool, tak cukup tidur pun tapi happy. Mana tak happynya? Kita ni Liverpool ni mengalahkan King of Europe, atau singkatannya nama manja dia ni anak kesayangan UEFA. Mestilah happy. Walau macam mana pun, atau walau bagaimana pun, kalah ke, menang ke, seri ke, janji main UCL. Tim kau main UCL tak? Tak main? Baik, diam je lah.